Cik Nasrun. Karayuk tak baju orangnya. Kata ngungkut. Karena leh baju bu. Memang menan mama tanya kana sen nyoy dak ilung pi kajaring no baju bu. Haji no kasron lagi nyo jino. Nyo kaya bu kapaya baju bu gantang. Pai ngungkut lom. Cik Nasrun. Lu ngoron jino kakaya no. Hanan depu mama. Lung jino ke lung pegah kaya tak tat. Masalah peng-pengnya hana le biliang hana le persoalan dompet. Ilung bina pengyan ka timang peng ino. Kapaya pe ecing. Ka pe HP cing. Hai puh kapaya pe ecing. Penggri. Ecingnya peng on. Ho dah timang. Hai nyak mai pong. Putra tujuan, putra maksud, nejak kena uronyo biasa handam. Hai aku jak kena aku ya udra no. Ingat tanya urje masa sabah sekolah dua ada. Dia masa lokal dua ada je. Betul. Hai boleh Cik Nasrun. Iron ijazah jamun mantan ke bah? Mantan ke pur man? Haji nom yang dah ijazah jamun. Nak taruh pesulut petran je no, dah minta gaji. Pong menyodop no kekayaan lung pong. Lung peng kam gunca pong. Hana perle tak uruhnya tak uruh je. Hai. Na tingat ni jamun. Wate kena njak ikula. Oh ya baru. Dia mata tinggal sawah ikula je tinggal. Wate duduk macam mana kena? Wate orang tukok ilikot. Gara-gara sagamnya kau betul je. Jadi idon kahanan jak gede. Ilong kulu motenya antro rumah. Jadi mantro rumah ku usagamnya kaime kan sabol lokal jawanya. Kaime gede bawa rumah. Tro hime rumah rupanya pikir hana urang rumah. Iduk barinyun. Ikun le sinangnya. Menggaila? Ban iduk sinangnya je ikun. Ikun bak sagamnya. Mameh boh kuyun bang kuala balik. Mameh boh petik kuala langsa. Menyokan ijak pakan hana encin bak gitik nijuk ku tanda. Ikun ga? Nyo nak aku dengar. Ilong hana pun nijuk pantun. Ilong menyokan kun pantunnya kayak samu iku. Oh ni nyai ga? Isu sagamnya. Hana bajo dik tamita bajo. Watena bajo talak babinti. Hana lako dik tamita lako. Watena lako tak dalam tapi. Ya baik kena sagamnya. Sagam ni sambung pantun sinang buno. Atas sinang buno betul. Sinang buno pancing jauh le sagamnya. Jauh sagamnya. Teman mak anak dengar mak ai. Nama ai kihlikut. Ya. Kan yang guru alam guduk mak ai likut. Mak ai ramah-ramah santan. Gugu le mak ai. Boh mamplam putih mangat tek-tek. Boh mamplam kulek mameh bansaka. Tajak ikulah hanya bet main cewek. Bet gaduh tak menglek-glek, bet gaduh tak merawa. Iku ya. Kan, ilmu bet macam-macam. Ya hai boleh kok kai bedah lu. Ilmu pasal dengar bentun boleh kok lagi boleh kudai bedah ayo. Betul. Memang dah ni ke ahli pantun. Tapi mak je je pantun. Je pantun. Maya ya ha. Truk bak ayah hai. Oh nayah hello. Nan depu ke ayah. Kuku tru hanya legu ngelega. Engko jitimu iku li lemak. Tajak ikulah nyak laju-laju. Hana perle tiap-tiap tuju yang benar sinya. Ya, kelaya hai. Nyak je ikulah. Betul. Yang sok ya hai. Besok ya hai. Mana Bengeh nek watanyan. Gu kun di nek berang kapu kun. Bang gu kule nek di nek tengah hidup ikut. Puak kram krum nyak di dalam lehop. Baci geru up long sangka naga. Berajih nganek long jino singah galak di kanek gau. Nyok kucok rincung datok. Meplu. Tulok lang mata. Ya, kene. Ha Cik Nasrun. Wate awaknya yang pantun dulu je. Nalung nyan. Masa nalung ni tak lokal luar tu. Naron eliko. Ilong ke icah aku. Ilong nak aku balas apa? Icah aku mau haji ke mak haji nyan. Jadi ngau ke mana aku kilo mata nyan. Aku kilo mak haji. Hai cupau. Boh tu jawin pasal lancak. Boh pisang masak dah cang gule. Menyangalong drone bet dah lancak. Ada napa so gege. Bungeh ni kecak tukak belum cak aku belum. Aku belum agak aneh. Handa belum tukak pada agak mak. Kayak ke kan ke aku juga. Belum maju nak udang le.